Ajmo sad gledaj ovamo. Starojko, zagrli malo Devera, zagrli ga malo. Prije ona smejice malo. Pazi ovamo. Ajmo še jedno. To. Vidi mali ovamo, pazi, vidi ga, opa, bebo. Pogledaj, znači, presladak je, pogledaj kako dobra slika, znači 150 dinara. A sad stanite tamo, znači nemojte prema svetlosti, ja moram da stavim drugi objektiv. Drugi objektiv moram da stavim, znači pazi da ovamo sad, to je sad to. To je to, bato, vidi, ladi ga, uzi malo rukom, ladi ga ti kao sa lepezom, kao ćumur da ladiš, to će slika da bude, pazi ovamo, gledaj, to. To ti je fazon, brate, što sad svi hoće da slikaju. Jelena, ugrizi ga slobodno, a stani levo, Stefane. Što sad svi hoće, brate, da slikaju, a ne znaju, brate, da to treba da se ume, brate, taj 4K, recimo, ne može da reprodukuje ni jedan, brate, aparat, osim ovog mog. To ti je to. Ova pozicija mi se sviđa, ovo će da bude super. Ekstra će ovo da bude. Sašo, pogledaj ovamo, nek izgleda kao da ti predaje novčanik, tako, super pozicija, ekstra. Sačekaj samo čas. Alo, bate, evo ga u Bivolje radi pre-wedding neki. Će da izbrišamo to seljačko rumenilu u Photoshop, nemoj se sekiraš ništa. Ajde, čao.